Nuba unsize ngeze muri kimwe cya kabiri cyawe tuzumbitsinda. Ikibazo cha munani munyereke kubara. Kubara. Igitabo cyoroshe. Taka kubara. Parece wakibona wowe. Kubara. Hesaba Kubara ngi. Kubara yakangahe? Ayiba yakangahe? Sinora yibona je hakika. Bro, Ni kubara. ari. Kubara. Funga ibiri. Ya munda ndasindwa. Bavandimwe nshuti zacu kuri Paparabi Media TV. Twongeye kugaruka kandi umunsi musha amahirwe masa. Tugarukanye n'abasore turi kumwe na Simba mwamenyereye cyane. Uyu muvandimwe yaraza kubibwira. Simba namuvuze kubera ko mbaze kumenyera ariko nawe mba nakora tukivuga. Cyangwa ukibwirana. Ariko reka nawe bibwire nitumara tuze gutangira. yibwirane. Simba mwenyewe. Simba. Nagarutse. Simba yagarutse. Ariko noneho wewe. hakika. Nitwa Richard. Yitwa Richie. Turi kumwe na Richie hamwe na Simba. N'abantu babiri noneho tugiye gukina umukino ariko ujanye n'ijambo ry'Imana. Murabona ngafata kino kintu bereke ibintu mufite. Afite bibiri. Uyu akagira bibiri. Zino bibiri zirangana ni size imwe. Zombi wogira ngo wazikoze n'umwe cyangwa se wazishizeho ino cover zirangana. No kuvuga ngo tugiye gukina game. Iyi game ni ya gikristo. No kureba nimba twadusoma ibitabo cyangwa nimba twadusoma ariko kandi harimo gushishikariza abantu kuzoza basoma ibitabo. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Uyu munsi ndibuka uyu munsi turi ku cyumweru hari umuntu wambwiye ngo wantu twasomye muri Bibiliya ngo yashatse ico gitabo ngo ntiyakigwaho ngo biba ngombwa ko agifunga ngo nanone ngo abantu babone ko karakurikirana. None tugiye kuza tubaza ngo batubwire igitabo aho cyanditse cyangwa se ngo aho giherereye. Bibiliya yose byaba isezerano rya kera byaba isezerano risha kugira ngo bazatubwiraho igitabo cyanditse. Barushanwe ariko tuzatubashira amasegonda namba isa kugira ngo zoza ndeba nitumara namwe muraza gufatikanya naje gutanga amanota. Icyakora abatarakora subscribe mukora subscribe kuri Paparabi Media TV ndetse share zanyu na comment biba bikenewe kugira ngo tuzatubana buri munsi. Ni ukuri turabakunda muri abatera nkunga bakomeye. Rero reka tugende tugiye gutangira game yacu. Bavandimwe muri ready? Tuvunike. Ibitabo biraguma gutya bigize gute? Wewe ifunika natsinzwe. Hakika. Ishari age kwa Simba ufungu. Umve ryo zina Richard na Simba mu bintu by'Imana yewe. Tugiye gutangira. None ndatangira nakantu kamwe keza gusa. Ariko kuri mwebwe none mwe ko ndatekereza ko. Ariko bano bose nabasomye ibitabo namwe muri abasomye ibitabo. Hakika nabo tugiye gufungura Bibiliya. Ndashira isegonda 30. Munyereke igitabo Uratwongera. Munyereke igitabo. Ntabwo twongera utsindwe cyangwa dutsindwe twembi. Ariko kugira ngo atagira uvuga ngo hari umuzi ngo ibitabo by'abahanuzi ngo ibi ibitabo by'injiri ngo ibi ibitabo bye ngo bya Mose. Zoza mvuga gusiga izina simvuga ngo ni igitabo kimeze gutya. Sinavuga ngo umuhanuzi cyangwa ngo n'umuki. None mufungure Bibiliya munyereke igitabo cha Obadiya. Ayiwe we. Ndare amasegonda. Mungeni mbakiba mu isezerano rike cyangwa n'amasegonda 30. yashize twatsinzwe twembe. Musenza. Obadiya mimi. Na mubu. Aziko natsinzwe basi rimwe. Kandi nakibonye musari inyuma kamera. Yashize. Cyangwa yashize. Amasegonda 30. Nabuze. None se kongeze mwitangiriro. Obadiya ba. Musiba bamuzera. Ibi bikaratasi bya cyane. Amasegonda ararangiye. Ibi bikaratasi bya cyane kibirankingirira. Nari mubonye iki bikaratasi bya kingirira. Jewe. Niyo twongera n'igihumbi ndimubona. Muvuge ibi. Iyi migani yo naho kubona. Ni bonge. Ikaratasi kirangingiriza.
utavuga ngo uryo gupfureza iyo yireke iki yatandukanya reka nuko urabonye twagiye yamuze do yamwereka ikibazo cya kabiri kiragira giti ngo umugabo azaseka ngo azavuga ngo niwe winyagiranye kandi wanyagiranye nimunyereke ruka ayi mwe nimubonye oya none impapuro arazisoma ruka Simba ikizabaye kiribi ruka wa yamushize karatasi ziri kuri karatasi namushize waruzi ko bazaruka none namushize karatasi gute yamushize karatasi karatasi Simba kure karatasi inota rimwe namushize karatasi ubusa bwa riki oya mukure karatasi gute nayizi ko bazaruka eta bazaruka karatasi yaza zara makuzama karatasi muri kino gitabo aya kura hiyo tagi pam wanyari yagamsezerano ryakera risezerano yari yabigabuye ndakwereka nutanyereka ndakwereka yadapfuwisha zarapfuwisha twagiye ikibazo ca gatatu kiragira giti nimunyereke Yesaya Yesaya Samuel ingoma nguyu yamufunze dore yamushizeho kano kadobo amaga yakupi no Yesaya kano ubonye mugize kukaza si nguyu yakoze none bidakora bigaragara umuntu wibye agize gushyira ndagera kuri Yesaya papa wewe waramushizeho ujya yikaratasi sawa nawe kireba kigaho mushizeho kano Richard inota rimwe Simba inota rimwe tubisengera ariko nyine kugira ngo mbone ikibazo ca kane nimunyereke igitabo c'abami ba mbere abami ba mbere cyaro nakaraje mu bintu ndazi ngabo abarebe abana abarebe n'abandi niba imbere ahubwo yamushakira ari bahanze abandi kibabaha none se abanyehe bamwe babaye cyane babayeho ndi kureba amasegonda abami ngabo navuze abaya mbere ngabo cyaro ngabo arabura nagereza karanyo murisha nakenesha bari hasi none karanyo byo mu misezerano kandi nibyo kandi kubana nababonye aranyoje mu misezerano ngo rishiwe wanyomza wababonye batari nabonye bareba iko ry'ipepuro wari kuva ku bareba ukamubona mujamesa nyobye ngo ukava kuri Samuel ukamuba ku bami abanyinde kujano ngo ya ngo misezerano rishiwe mujamesa sinonja kumviza araje kubayobya hakika kumba kolabora muri babiri hakika aranyoje bitego hakika na collaboration turazaza twagiye ndakenisha aranyoje funge ngo misezerano rishiwe ko cyazi Richard bibiri Simba kimwe ndakenesha nukuvuga ngo tugiye kibazo cya gatanu cyo ndareba isaha kibazo cya gatanu reka kore ibyo ngiye none ngiye kwaza kigoye siko mwavuze Simba ariko kirorusha nimunyereke igitabo cha Ezra naye namubonye Ezra bro nguyu we nguyu dore nguyu kanda amasegonda aragira mara yanje akuta bwaje menya ari runini ko yindi mubiti bra bro bwa ndaguye gusa bro Richard amanota atatu Simba inota rimwe ndaringize ko Simba hari wagiye ikibazo cya gatanu ese kutatubwiye ni ibibazo bingahe byibyo turavuga ibibazo 15 namutsinze hakika 15 turi kuri turi cya gatandatu turi ku kibazo cya gatandatu
watsinze bitatu atsinda kimwe muyoberwa kimwe byari bitanu tuyo kibazo cya gatandatu twagiye ni munyereke igitabo cha Yakobo murumuna wa Yesu gahe kandi nzomubone Yakobo mbona nzaba ndi umugabo ingoma ezira niho ntangiye kumubona yoka ndirimbo Isaya mana we ariyo ese nyunguti zo muri izo ndizo zikurikirana ngo nimbonye Isaya ibone na Yakobo kandi zaho babo none arangiye Yakobo yagiye yavuye mu gitabo ingoma iminota irarangiye y'amasegonda niba twongeye indi sante twubona Yakobo nguyu yasuwa murenzi nguyu abahari nguyu nindamuzereraho none se arananiwe kajembaze ibi binyuguti Yakobo ndabonye Yesu akucye tabona na Yakobo amoni ni sezano Elisha haba Yakobo akaja Petero ibyanza ndiko za Petero byo mwisezerano risha nijere akaja za Yohana byo mwisezerano risha kandi muravugana ikaranga barako barareba nabute ko barareba nabute Kobra kolabora karanga mu mwisezerano oya wewe uri umujaji nubona barareba wandika kibazo sawa kagi umujama karanyubye kinchise nabi bro ikibazo cha karindwi tumaze ibintu biremere twese tubyica kurashaka amatsinde gusa ikibazo cyazi arazi kikiriya nyine nawe kera ko yari yakiri naza shukuma mu mutima none se kurabona ko ari utabizi kuberusha siwe wankana ngo wagibonye akikarandusha wagi ni munyereke sawa yamwe maombi tugize tuge maombi jewe kugira ngo byorohe igitabo twasamye ingoma za mbere munyereke ingoma za mbere niyo yarafanye ingoma cyaro ingoma za mbere ngiyi nasanze yafashe mu ngoma za kabiri twakongera bibiri naringa zo kurya Simba bibiri Richard dubuye kurya nzigera ingoma wamusigiraho na senti zirimo nageze ku ngoma ikibazo cha munani nubona unsize ngeze muri kimwe cya kabiri cyawe tuzumutsinda ikibazo cha munani munyereke kubara igitabo cyoroshe utaka parece wakibona wewe ubara hesaba kubara ngiyi kubara yakangahe ayiba yakangahe bro ni kubara ari kubara Mbese kubara yakanga waje muri game bibiri si bine bibiri bibiri turacyageretse ibibazo bingahe uramujana arimo araje ibibazo umunani nibyo tugezeho tugiye ku cya 9 narimvuze ngo ikibazo cya 9 ikibazo cya 9 ngaho ni munyereke Zekariya ayi wewe ni igitabo cy'umuhanuzi Zekariya rero kano ndivuge ushina nako yakura dukopeje Zekariya sawa libera ukopeje tubone Jesu ndokine reba amasegonda yashize Zekariya nguyu namubonye kari nguyu nagutanze Este Albreste Zekariya Richard Simba geze muri Simba na munyugo zaba niyo Zekariya sinamenya niba cyangwa itari muri iyo bibiri cyangwa Bibiliya mwampindure mwazanye igitabo cy'amategeko y'imihanda iki gitabo twagiye ku kibazo cyacu ikibazo cyacu natsinzwe none ngiye kuvuga icoroshe wabonye none igitabo cy'amategeko y'imihanda tugiye ku kibazo cyacu ni munyereke igitabo cha Yobu wahuye n'ibyago none baba yewe none nko nanatsinze barasenga ati Yobu Yesu we kirankanga
Ese cyangwa kujya utatuge Yosu. Nari nari mbonye. Yo baba mubaye. Pasi shama nawe menyu. Nawe mubone. Yo baba. Yo bati. Yo baba hawa. Isai. Yo baba. Isai. Yo ubu aba. Dore ndakemesha tangiye kunyobya. Birarangiye. Amasegonda ararangiye. Amasegonda ararangiye. Abahanuka. Amasegonda ararangiye. Nguyu. Amasegonda ararangiye. Nguyu. Wamubonye se? Mbona mubonye. Sawa. Amasegonda ararangiye. Ay. Namubonye. Sawa. Nange. Zaburi. Kandi zaburi ndi kwinyuraho gusa. Nage kubanza gushaka kwisezerano riri. Wayigize kandi. Watu baje Yosu wakayona niboneye. Ta Biblia tuzi. Waruzi ngurayizi. Twagiye ku kibazo cya 11. Ikibazo cya 11. Hakika natsinda. Aho cya 11. Nono ahantu mwamureba. Mbonye mwembi muharebye kandi muratinda. Mvaga twoba tugereke igitabo c'imigani. Imigani. No Simba mukuye. Namukuye mu gitabo. Babindure barambaye icy'amategeko y'imihanda Bibiliya none uko. Simba bitatu. Kuri bitatu. Richard bitanu. Ntacyo nsinzi. Bitanu wowe turwana nawe ufite Evangelist Richard. Ndi evangelist wa. Tunaniwe evangelist. Ikibazo cya 12 muberede. Bibiliya zifungwa. Zirafungwa. Tarazifungura. Ngahereka nifate gutya. Ifatuko. Agiye. Munyereke igitabo. Kugera mu isoko mbere siko guhaha. Gufungura se mbere. Ndayibona. None ibintu bizoroshe. Zaburi. Akine twari yabinyigishije ra. Mana. Zabura bari. Nguyu. Ani igitabo ni kiba. Iki gitabo ni kibi. Hakika ya Mungu. Dore ari. Turanya mubona. Tubona zaburi kila gitabo. Amaze wazukubita gutya hagati. Twamunga kuri zaburi. Iyi zaburi. Kuri zaburi taba. Mana we. Yaje bishi. Twagiye. Turanga mu konvoyeri. Twagiye kibazo cya 13. Shoferi akabaransize. Bitandatu. Twagiye kibazo. Ibintu mwasubiyemo. Hasigaye bingahe? Wambwiye ngo nimbaze Yosuwa. Iki na kimutanze Wamukuye cyage pasi. Yosuwa. Oya. Yosuwa. Yosuwa bro. Konvoyeri nakufata wewe. Tena ongea kuhusu maringo. Bine bitandatu. Kona bakubwira ati bagira. Ikibazo cya 14. Ariko Mwibuke ko asigaye ibibazo bye. Ikibazo cya 14. utubaze kandi n'ibindi bwoko bw'ibindi umujyaba ndamunyuguza kuri ubwo. Yoweri ni bari Yoweri. Oya nawe subiramo icyo gitabo ndikibaho. Yoweri Kiri mu miya. Matayi. Ari mu isezerano rishaje aho yakera. Yoweri. Isukuriyeri namuguye. Sinigeze namubona habe. Nguyu. Yoweri. Cyane abantu. Ino Yoweri je namubona kwiri. Ukufazi ndu. Yoweri. Nimbazi bitanganje bikomeye mu mujyana gutsinda. Ibibazo birindwi kuri bitatu kandi narugiye kumufata. Kuri bitatu. Yarabiri. Kuri bine. Uzi ko bari bahaza. Yarandushiye tubi. Birindwi kuri bine. Siduki. Yagufasha. Imbere yawe ni twinshi. Hasigaye ibibazo bibiri yo kwa magufa. Sikimwe. Tumaze cya 14. Hasigaye cya 15. Iyi hasigaye cya 15. None se umuntu aratsindagiza amanota ngahe? Turamvuge Ufite byinshi. Twagiye. Muzane igitabo coroshe cyane. None cyo. Basifunga wa. Funga bibiri. Umuntu ugira amanota 10 ni Funga bibiri. Funga bibiri. Matayo. Pasi yamushize ibuze. Karatasi. Nguyu. Ewe dore yewe nanjye nawe. Nago dance. Karatasi gayavu. Wakuyeho karatasi. Urashuri nambongera ibisigazo bitatu.
Okay. Matenda ni iki giki ni ka Oya, wegejeje umunani afite 4. Ngiye kubongera ibibazo 4. Turebe niba bitsinda bukangaye. Ai. Agufata. Cyangwa nanonega umutsinda tumenye ngo yatsinze. Ntabwo tunganye. Tari. Matari nari mubunye avuze. Kwagiye. Atanze segonda. Ikintu coroshe cyane. Mushakira igitabo cumu Reka ibyo. ni muzandiko. Okay. Munyandike mumyereke igitabo cha Tito. Muzehe we ndagukura. Seba pasa. Ubu mugabo sinigeze mubona habe nari we. Wari muri byo tubona naso. Gatari muri gitabo. Sizi. Gahe mubone gazokohereza ubwe nawe. Abaye. Ibyashuwe kera. Ana we. Tito ya muri iki gitabo Bana we. Nino mucha Mungu. Mana we. Karo. Kurana sekonde yagize. Ayiwe. Wakamenye ngwese afite byibuze impapuro zingahe. Ni rumwe. Nguyu. Sekonde yagize. Yashize kane. Tito. Neza ayibonye igiye gushira. Tito. Yatangiye ku 16. Era ire. Papa wawe nguyu. Kuntuza. Nakwewe. Cyaro no karamba dari ngo uhaminya. Ari misezano ri. Ego bazarasi. Kwagi. Ato. Ira icyenda. Yagusize. Ndana zicumi. Babazuye. Umva. Sawa. Kuba nyabuna. Yohana. Wakanga. Yona. Reka Yona. Kwagi. Ni munyereke. Tumufuge. Luka. Aya Kandi shu. Nguyu. Pasi. Yohana. Nguyu. Namutazi. Muvugisha ukuri muvugisha ukuri. Namutazi. Namutanze. Ay. Mugenda kuri kamera. Muja kuri VR. Namutanze. Uyandanze. Habe no matendo wandanze. Abandi mutandanze. Mate naruka. Bro kuntu. Sawa. Kwagi. Biblia zifungu. Ni munyereke Petero wa mbere. Kwandiko rwa Petero wa mbere. Sinduwa kabiri sinabonye yari. Angiye kuri 5. Petero wa. Nguyu. Nyalo. Nguyu. Namubonye wereka. Petero ambere abise. Icyo binakimwe. Icumbi. Ose Kimwe kwagi huye. Kasi namutanze. Oya. Kawantanze. Icumbi. Kwagi. Umugabo. Icanyuma dusoza. Abatesalonike bambe. Nushaka kuvuga n'abakabiri ndabo mbona. Abatesalonike ngabo. Abana bakanga. Abatesalonike bambe. Ngo banyuma. Bambere. Bakane. Bambere we. Bakane babaho. Bibiliya yanani. Game yacu. Over. Twisore jana. Game over. Retadi amanota 11. Nata. Simba Ane. amanota. Bavandimwe no reka tubwira baba dukurikirana byukuri mwitoze kuzamusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya ni byiza. Bigutera no ubutaha tuzovuga. Mwambaye igitabo. Tuzovuga amagambo ari muri Bibiliya. Byibuze tugaragaze Mundesha igitabo kingana gutya. Wanzamwe kuboko. Murabona atari nka bya bindi by'amategeko y'imihanda. Wanzamwe. Bambara polisi ifite bini. Wambaye cya polisi. Turishimye turasetse. Reka tujya kwinjira muri challenge ya kabiri. Iyi challenge nayo reka ture witsinda. Iyi noneho ni ukuvuga indirimbo nk'ibisanzwe muzi ko tubikora. Nkavuga ijambo. Mukambwira indirimbo iryo jambo ririmo. Wayimenya ukabura tsinze. Turaja mu bibazo 10 utsinda urumva zo bafite 6. Ngeretse ni munganya murajurira kawaida cyangwa ni muvuga ngo mbongere. Sawa twagiye. Mumbwire ijambo ririmo ngo. Indirimbo iri mu ijambo rivuga ngo nako. Menshi. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi navuze mbere. Navuge gusahaze Nari mvuga amagambo yanjye ataba menshi kandi. Najorera ibyi. Iyo tuba ibayo do. Arimo arangi bahakika. Cyaba twagiye indirimbo ivuga ngo mutima wanje himbaza iyo mana.
Yamasubira muri Simba. Inota rimwe kuri yo challenge ya kabiri. Uranyuguza papa. Richard 0. Ariko wayikini. Nije nene. Sawa. Inani ravuze ngo wewe ro. Nyagasani. Nyagasani Yesu. Nyagasani. Nyagasani. Yo mugaturika. Kaje gaturika kanye. Nyagasani Yesu. Oya itaiba. Maria Musa. Amasegonda ngiye kwa muvuge. Nyagasani. Tubabarira Nyagasani. Amasegonda 20. Amasegonda ararangiye. Mbangire ndi majana nateguye. Nyagasani ubwiza. Kereta wo muririmbye kandi ushoboye. Ariko we reka tubanze buretse. Wagiye. Ari yindi Buretse. ari muri nawe yigira. Buretse tuvuga ibintu. Nigute Cyangwa niyo yonyine kuyisi. nigute umucuranzi. Nigute umucuranzi bavuga beat y'indirimbo. Tumenye iyo ndirimbo. Umucuranzi ninde? Ari wo mvuze. Sawa twagiye. Nimubwire indirimbo mbwije ijambo. Umusaraba. Umusaraba ni yo ndirimbo yanjye. Richard rimwe. Simba rimwe. Umusaraba ni nayo nyine yo ndagira. Umusaraba. Kandi avuze umusaraba atari ku musaraba. Umusaraba. Aho iwe ku. Wo kuza ku. Ndavuze umusaraba. Uragoye umusaraba wa Yesu nawo. Isi. Sawa, indirimbo ivuga ngo harimo ijambo rivuga ngo amarira. Amarira ya Yohana. None. Siyo. Namutanze. Amarira ya Yohana. Siyo. Izi niyo ndirimbo ngewe. Anjewe. Kuko ukuntu watangiye urimba. Amarira. Mugenda hariyo. Bantanze. Oya bana nukuntu wanayirimbye. Waririmbye. Amarira ya Yohana. Ngaho bagenda hariyo. Turasubize nani nyuma. Musubize hariyo. Watize. Faranyiba. Ivi ari turayanze. Simba amanota 2. Iki tucange tukure. Kwebe kunyiba. Kwiba gute? Ya mbere Nanjye nayivuze. Ahubwo none pastor yarimwe ngo amarira ya Yohana we. Yaraje gutera iwe amarira ya Yohana. Sawa. Simba inota amanota 2. Urasanga ari yo mutanze. Ndetse ukurikira ari. Sawa none tubikureho. Oya. Hakika na urayi. Judge yari yavuze ngo ino batanze. Oh ni mukuru. Nzamza mukuru. Amana ndakineshagiza gutyo kuna gutanze. Sawa twagiye. Sawa. Ikibazo cakangahe? Wamenye kimwe amenye mwagize durimo. Ikibazo cakane. Ca gatanu. Kuko uyabwize amanota 2, uyafite inota rimwe, ari nindi banganye. Ikirota rya gatanu. Mubwire ibi kuremereye umutima. Batayari bro. Simba amanota 3. Batayari turi muri game. Narizo ngo bacha uvu. Sawa ndi uko kera game nakubise. Amanota ngahe? 3. Bernard yavuze. Igara penalty ya Madagascar. Tayari. Umenye Ikibazo cya gatandatu. Reka nkubwire ko nakubariye. Simba yagumutse. Amanota 4. Oya. Yashize. Amanota 6. Wogeje nani bine. 5 bine. Nyine ikiyu. Aho. Byose 5 n'ikindi yapfuye 6. Kembere cyari yose. Kemu ndagurusha. Urandusha game. Ufite nani bine. Umurusha 3. Marabaza bingahe? 15. Oh yeah. Oya turabaza 15. Sawa. Kwagiye. Kibazo arafata mu nzira. Iravuze ngo udutererana. Twibigeze dutererana. We. Nani ariko nyine yandanze. Kunoroye kuvuga. Narimbye nawe gusa ariko nyine nagiye kuvuga. None aragiye kuntuka. Ndomeze agiye kuntuka. Ndavuga ni za box melody hano cyane. Sawa. Bitanze amanota 2. Simba amanota 4. Ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi. Kibazo cya karindwi kirega ngo
Tutangiye ngo ino no muramu ikubita ndarayitsa kaya kenda barashimye ayibonye Pindi wowe. no ngiko mbona ijuru Nisijamwe. tugira ngo tuvuge Doro. reka tuvuge ndenge batwavuge Ngana bera baza mukamvuke. Byose ngutanze. none tuvuge Oya bibi. No tawo. Indi ravuga ngo muri ready? Ikibazo cyaka ngana. Chamunani. Ikibazo cyapfuye. byabajijwe ariko Cyabajijwe. Sawa. Iravuga ngo inayo marayisama. Hallelujah. Hallelujah bikiza we. Akiri gudu. yana bizira unavuga yayo Sandro. Icyo kita kuongea. ako tumuririmbyi bakakika sigembana n'abaturanzi Sawa. Ikibazo cyacyandikiraga ngo ubuzima. Ubuzima n'ubwantanze. Bagutanze. We. Nagutanze. None usubira uvuge. yana bibonye ndashimye nk'indarimba kavuga gusonga ubuzima agahita ngenda yo ndirimba uzoza nkure kuri Je nagutanze. kindarimba Bitatu bine. umvise indirimbo reka nje kubwira indirimbo akike ndashimiye yavuze ubuzima ariko ntiyandirimba ruge kuririmba Mvuga kandi. nzoza nkureka Nayo byose. kugira ngo nemere nzoza nkureka Sivyo zivyo. nuvuga ijambo nkabona Indirimbo yoroshe. Ikibazo cya 10. Wera. 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 Uruwera mwavuze wera. uravuze uwera cyangwa uwera Wera. ngaho indirimbo twumva Wera uruwera mwami bavuga wera uruwera. Wera. Uruwera. Inyani kizibara. Wera. Wera. bavuga Ntabwo uwera nateguye. Nateguye ndimo ngo wera. niyo niyo nanavuga nuko bavuga uruwera bavuga Uruwera. Jewe navuze ijambo rimwe. Uruwera mwami wera. uruwera none Nyine baza Wera. Wera. nimba bavuze ngo we tuta aravuga ngo uruwera Wera. Itangira kuri wera. Kiratangira kuri wera. yewe nakunyuguje Binde. Tauransi. cyaro hakika bivuga Ingaho. ngaririmbi wazo uvuga umva kuvuga nk'ibyo Tushirane wirebe. uravuga Wera. niyo wera niyo nyine Hari ndiva ngo Wera uruwera mwami wera uruwera. None yabikora kwikura. Turuzu se. Bine. Wewe banzu rekekera bagushoboye. Bagufashe. ka iyo ndirimbo ndiba Kera wari watsinze papa. Yangane. Karishima. Sawa. Karishima gitaragira. Indirimbo ivuga ngo mana. manura imbaraga zawe mana we sinavuze ngo manura imbaraga zawe mana we sawa Ay. none Mana we, gereta yo manura imbaraga tawe ni mana. manura imbaraga Tawe mana zawe mana we amayu none Iryo jambo mana we urisanza imbere. We wiburane ngo indirimbo Mana ariko tuvuga ngo manura. Ntabwo ari kumanura, ntabwo ari mana. Ntabwo twari ngo manara mbara. oya manura imbaraga zawe mana we Mana we. Ariko iba karaburana ngo kuri mana. Ngo kuri manura. oya Manura ngo ari bijambo mana. Ai kurekeye. na waibelesha na hivyo ngoja hivi bavuga yawe Bitanu wewe wamboseze. Bitanu bine. Ico niko cyacu mwenye twatugezeho. so mwavuze ngo icumbi Bagise. Oya twongeje mwari mwana ngenda hiyo. twongeje gatsinga Asiye ibibazo bitatu. Bitatu cyangwa bitatu. cyaro yewe ngo yongeye none natsinze None utsinde ku kibazo kimwe. igitego kiza gitandukanye gike None utsinde ku kibazo kimwe. none se Rekita twaganye. nawe natsinda kuri kimwe Reka twongere bitatu. nitugeza nawe ndundusha kimwe ngo nembere Umva kandi kera bagize. Oya. Asigaye ibibazo bitatu. Twatwanze 12. Twagize 15. Mwari mwanganyije. namutsinze kinyongera Mwanganyije twongera ibibazo bitanu. Iminota ndiraje. ringa twakore kuri ngahe Hari iminota 15. Twagiye.
ikibazo coroshe ihembe y'agakiza nuko bitururimbo rugoye kandi ngiye kugutsinda gasigara ibiri nimuganye kandi basozo batsize oya nintsinda kimwe gemera bishize tsinda sawa ndakumva ikibazo coroshe oya tubaze ikiremereye uragishobora nawe naninda gishobora nawe yakinanirwe okay kera kubera ko ntambutse oya none sije ndakizi twese tukiyobegwe sawa ako ndumvise igeze mu manota 10 nangahe si 10 ndikuangana n'umucuranze iri mu hapfura aronde kuvuga he sawa ngiye kuvuga nijuru harimwe ijambo nijuru isi nijuru nijuru iyo ni nijuru irimo nijuru yatangira kuvuga ijuru bonijuru nijuru mbese hari irindi jambo ndetse isi ndigabivuga ijuru n'isi oya nijuru babiri banateguye sinarebye amasegonda yego ngo Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru nagize urugero ngo ko ari isi yazi n'ijuru mbere mbere y'iyo hari ndi wari waririmbye ukazuga ngo harimo nijuru ariko ijuru ntiririmo nijuru ariko seremo nijuru iyo ni twayikuye ku isi twayishyize nijuru n'isi reka tuvuge isi nijuru nabitoye irandi mvuga ubivuga isi nijuru isi nijuru we bonisi nijuru iyo ni yawe twagiye no aka kabazo kari complicated ariko ni keza karorosha oya nakanyuma tube duro tumaze gupfisha bitatu game yashize maze gupfusha binga iki cyaturaniye nagiye mwanganje bibiri sasa twazo bitatu turazuriremereye sawa amaso yanjye Pazianzi studio watagi oya banga zamwe wewe mujiji magato game bangajije neza oya hakika ariko badani mwe mwashikushije ngabona gutya ngo message ni kuri Paparabi Media TV nawe utaha kandi tuzakomeze tubane subscribe yanyu birakenewe support ndetse na share and comment Imana ibahe umugisha ambaye igitabo cy'amategeko y'imihanda papa